ibihugu bikomakomeye ku isi mu ntambara nshotora mpangara nguhangare nibyo byatumye Iran ndetse na Cambodia kugeza kuri zisa bari mu mirwano. Ibi bihugu kandi si ubwa mbere bikozanyijeho, cyane ko mu mwaka w'1960 Iran ndetse na Cambodia nabwo bahuriye mu mirwano. Iyi ntambara ikaba yarasize ubuzima abatari bakeya, kandi sibyo gusa, kandi bitewe nuko bapfaga uduce tugiye dutandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu ibihugu bigiye bikomakomeye cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya, iyo hagize intambara ivuka hagati y'ibihugu runaka, umwe atera agatambwe mu kugira ngo yerekane ko ari we uhambaye ndetse no kubasha kuba yakumvikanisha ibihugu biri mu ntambara. Ku bw'izo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zateye agatambwe ndetse zikaba nimero ya mbere mu kwijandika mu kibazo cya Thailand ndetse na Cambodia. Kugeza kuri uyu munsi Iran nayo mu kwihimura ndetse ikaba yatangaje ko nayo igiye gufasha Thailand, mu gihe abanyamerika bo bari kugaragara ku ruhande rwa Cambodia. Ibi bikaba bikomeje gukongeza intambara igiye itandukanye, cyane ko n'Abarusiya bagomba kugaragara ku ruhande byanga byakunda kuko ari mukeba wa Amerika. Mu mwaka w'1977 kandi Cambodia n'ubundi na Thailand bongeye gucakirana, bari gupfa agace kugeza na n'uyu munsi, ariko bari bagihanganiyemo kangana na kilometero 8 gaherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aha kandi buri wese akaba yaragendaga ahita he, undi ati nahanje, undi ati nahanje, bityo hagakora n'ubundi hagahora muri zone y'intambara. Mu gitondo cyo kuwa kane nibwo Thailand yahagurukije indege ziri mu bwoko za Sukhoi 74, zimwe zirasa ibisasu bimegiye kumera nk'ibimisire bya kirimbuzi. Izi zerekeza mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho n'ubundi hari hakomeje imirwano hagati y'ingabo za Cambodia ndetse na Thailand, bapfa agace gaherereyemo urusengero rushaje. Ahangaha ni kilometero 800 zigeza ku gace, bikaba ibirometero 15 uvuye mu mujyi wa Thailand, bikaba ibirometero bigera kuri 12 uvuye mu mujyi wa Cambodia, mu murwa mukuru w'iki gihugu. Ahangaha kandi izi ndege zagurutse muri Thailand zikaba zarasenye ibirindiro bya Cambodia biri ku mupaka uhuza ibi bihugu byombi. Ibi birundiro bikaba byarasenyutse burundu. Izi ndege zakoze agasha ndetse zitana abasirikari ndetse n'ubuzima bwa civile buja mu kangaratete. Kandi impande zombi zemeje iby'iki gitero, zose zemeza ko iki gitero cyaje ari karundura kandi ari simusiga. Thailand n'ubundi mu gukomeza kudefanda amakosa yayo ndetse no kubasha kuba yahabura Cambodia kugira ngo iba itakwihorera, bikaba bigaragara ko ikomeje kurunda amakamyo agera kuri 200 y'ibisasu mu mupaka uhuza ibi bihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bagiye batandukanye, hakaba harimo n'abayobozi bayobora Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye, bikaba biri kwijandika muri iki kibazo. Gusa ni kwa kundi niko bihora, ufite agatuza kuri iyi si aragutimbura. Amakimbirane ya Cambodia na Thailand kandi akaba ariyo mu binyacumi ndetse no mu binyejana ndetse no mu binyagihumbi by'imyaka, cyane ko n'abakurambere b'ibi bihugu bahoraga bashotoranye, cyane ko ari abaturanyi kandi biri kugaragara ko atari mu Burayi gusa, no muri Afurika birimo, aho hagenda hagaragara intambara zigiye zitandukanye, umwe agaragaza agatuza nshotora ngutimbure, cyangwa se ninde ufite ibitwaro bikomeye. Ibi kandi bigakurikizwa no kuba ibihugu bifite ibisirikari bikomeye n'ubundi ku isi bivuga rikijana. Ibi bigatuma n'ubundi intambara ikomeza. Ninde ufite ibitwaro bikomeye? Ese ndamutse ndashi wawe byakugendekera bite? Ese nje nawe dufatanye mu mitsi ninde watanga undi? Nibyo ngibyo biri kuba ku isi, by'umwihariko bikaba mu bihugu bigiye bitandukanye bikomakomeye. Twese tuzi intambara yahuje Israel na Iran ndetse ikaza guhoshorwa n'ubundi nuko bantu bamwe batari bake, imbaga y'abantu yahatikiriye. Ni iyo ibihugu bifashe umwanzuro wo gutimbagurana, abaturage baje mu kangaratete, ubukungu bukaje mu kangaratete, ndetse bakaje bavuga bakemugana mu Kinyarwanda ngo iyo inzovu zirwanye ibyatsi nibyo bihababarira. No mu ntambara yashamiranyije Thailand ndetse na Cambodia, ikigaragara cyo nuko bapfuye uduce two ku mupaka, aho bamwe bavuga ko ari atwabo abandi bakavuga ko ari utwabo. Utu duce two ku mupaka tungana na kilometero 800
aha bakaba bapfura urusengero ruri hagati rushaje, aho kuwa gatatu umusirikari wa Thailand yafashwe n'ingabo za Cambodia agacibwa ukuguru. Aha kandi bikaba bikomeje kugaragara ko Cambodia iri gukoresha amarokete ndetse n'ibisasu bigiye kwitwara nka misile, mu gihe Thailand yo iri gukoresha indege zigezweho. Kugeza kuri aka kanya Thailand ikaba ikomeje gutangaza ko abakomeje kugwa muri ibi bitero bya Cambodia batari bakeya, mu gihe Cambodia yo yahisemo kubiceceka. Ikaze mu busesenguzi mu makuru yacu yo kuri uyu munsi. Ese koko mu gihe Thailand yaba ikomeje kurwana na Cambodia, ninde watimbura undi? Ni karibu nk'uko bisanzwe, murabona ko ari umuyoboro musha. Aha ni kuri Niko Info Hub 250. Kora subscribe, share and comment kugira ngo tujye dukomeza tujyane umunsi ku wundi. Thailand ndetse na Cambodia ni ibihugu bibiri by'ibituranyi, aho bisangiye umupaka wo ku butaka uresha na kilometero 800. Ibyabaye imbarutso y'ibi byose bikaba ari urusengero rushaje ruri hagati mu burasirazuba bw'ibihugu byombi, aho bafashe umusirikare wa Thailand bakamuca ukuguru nk'uko twabibabwiye. Kugeza kuri uyu munsi abaturage ba Thailand bamaze kugwa muri ibi bitero. Leta ya Thailand ikaba yatangaje ko ari ibinyacumi, mu gihe Cambodia yo ikomeje kwifata. Mbese mu gihe bikomeje guca, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuri ruhande. Ese Abarusiya barajya ku ruhe ruhande? Ni mu gihe kandi Iran yo yeruye ko itaje ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza uyu munsi tuvugana ibihugu bigiye bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abarusiya, Abashinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomeye ku isi bikaba biri kugenda bikura abaturage babyo muri iyi mijyi ya Thailand ndetse na Cambodia. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko mu gihe iyi mirwano itahagarara, Cambodia iraza kuba yabiryozwa, cyane ko ariyo bigaragara ko yakongeje intambara. Mu mwaka w'1982 kandi n'ubundi bageze gushotora ndetse banarwana, hapfa abaturage bagera ku 2,000. Tariki 2 z'ukwa 10 mu mwaka w'1987 kandi iyi yari imbanziriza ntambara, ubwo Thailand n'ubundi yari yarashe igisasu ku mupaka bitewe n'uko bari bangirije abaturage ba Thailand. Ibi bihugu byombi bikaba biri gukomeza gupfa utu duce twombi, aho buri gihugu kivuga ati nahacu. Iyi ntambara ni ibinyacumi, ni ibinyagihumbi by'imyaka, cyane ko Thailand na Cambodia atari ubwa mbere bagiye guhurira mu ntambara. Thailand kandi ikaba yatangaje ko yo yiteguye gukora buri kimwe ndetse no kuba yasubiza inyuma ingabo za Cambodia ikazambura aka gace burundu. Ibisa n'ibyo byarananiranye. Mu gitondo cyo kuwa 4 nibwo hagaragaye imirwano ikomeye cyane, ariko ikaba yari yabaye ibanjirijwe n'iyari yabaye n'ubundi kuwa gatatu, ubwo ku mupaka uhuza ibihugu byombi umusirikari w'igihugu cya Thailand yakandagiye igisasu kiri mu bwoko bwa mine kikamushwanyaguza kikamuca amaguru. Ibi bigaragaza abasirikari ba Thailand bagatangira kurasa mu gihugu cya Cambodia. Ibi kandi byakomeje gukongezwa n'amagambo agiye atandukanye yakomeje kugaragara ku mpande zombi, bituma Thailand ifata umwanzuro wo guhagurutsa indege za Sukhoi 72 zirasa ibisasu biremereye cyane ibyerekeza mu gihugu cya Cambodia. Aha berekeje mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho barashe abagera ibirindiro bigera kuri 3 bya gisirikari bakabisenya burundu. Kugeza kuri uyu munsi Thailand ikaba yatangaje ko ibitero birakomerwa gukorwa na Thailand, haba ibyo mu kirere ndetse n'ibyo hasi, bitagomba kubangamira umuturage. Ariko Thailand yo ikaba yanavuze ko itagomba gukoresha intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara yahuje Cambodia na Thailand, mu gihe Cambodia yo yirinze kugira icyo bivugaho kugeza kuri uyu munsi. Ku mupaka uhuze ibihugu byombi mu ntara ya Suwine akaba ariho hari hagaragaye ibitero, aho Cambodia bari bagerageje kohereza indege itagira abapilote muri urwo rusengero rushaje, ariko abasirikare ba Thailand bakaza kuba bayibona ndetse bakanayirasa. Aha kandi byakomeje mu gututumba, aho icyo gisasu cyaturikije uyu musirikare amaguru, ariko kandi abanya-Cambodia bakagerageza no kurasa mu birindiro biri mu burasirazuba bw'iyi ntara ya Torini, ubwo barashemo ndetse bikagaragaza ko aba-Thailand batangaje ko icyo gitero cyahitanye abasirikare bagera kuri 20, mu gihe kandi Thailand nayo yari iri kwihorera. Ikaba bigaragara ko yasenye ibirindiro ndetse ikanangiriza byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ntara yo muri Sowir bikaba bikomeje
bakaba barapfuye mu 1992, mu 1964 ndetse no mu 1216 mu ntambara n'ubundi yakomezaga guhuza ibihugu byombi. Iyi ntambara y'ibihugu ntabwo ari uyu munsi, ni ukuvuga ngo ni kwa kundi bita kuzura kabose. Ndetse ese tumaze kugera kuki? Tumaze kwiyukaga n'abite mu buryo bwa gisirikari. Reka tugeragereze ku baturanyi nk'uko bisanzwe. Iyi ntambara nk'izi ngizi zikaba zikomeje kuza ziratumba mu bice bigiye bitandukanye. Ibi twabaha urugero nko mu ntambara mu bihe bitangana n'imyaka 3, aho Uburusiya bwacakiranye na Ukraine, n'ubu ngubu rukaba rwarabuze igice. Ibi kandi byakomereje aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko nazo zigomba gukora uko zishoboye zikarandura iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu gihe kitangana n'imyaka 2 n'ubundi Israel ndetse na Iran bakozanyijeho. Ibi birimbura imbaga y'abantu benshi ndetse bumvana imitsi. Ibi byose bikaba byaragiye bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ubuzima muri rusange ndetse n'ubukungu bw'ibihugu. Kugeza kuri uyu munsi intambara ya Thailand ikaba yijanditsemo, mu gihe n'ubundi isi yose yari hangayikishijwe n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ya M23 ndetse na leta ya Kongo, aho bagiraga ubwumvikane muri Qatar. Impande zombi zikagira ubwumvikane, ariko kuzikurikiza zikaba ikibazo. Mu by'ukuri ibihugu ndetse bigiye bitandukanye bikaba bikomeje kumvana imitsi ndetse hakagaragara ubusuzugurane hagati y'impande zombi. Gusa ibyo ngibyo ntabwo bigira ingaruka ku gisirikare gusa, ku bukungu bw'igihugu, ahubwo ni ubuzima bw'abaturage muri rusange. Kuko kugeza kuri uyu munsi, uyu mwaka wariyongereyeho agera kuri 62% mu bapfaga mu mwaka wari wabanje wa 2024. Abantu bari bapfuye bazize intambara zari 2,300,000. Mu gihe kandi uyu mwaka utararangira ugeze hagati, abantu bamaze kubarurwa bamaze kugwa mu bitero bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi bya gisirikare, ndetse n'ibihugu kumvana imitsi n'ubushongore n'ubukaka bikaba byariyongereyeho 15%, aho bimaze kugaragara ko hamaze gupfa abagera kuri 68,000,000. Aba bose bazize ibintu bijyanye n'intambara ndetse no kumva ibihugu byagakwiye kumvana imitsi no gushotorana. Ni mu gihe kandi tutirengagije ko n'indwara ndetse n'inzara ku isi atari bike cyane, ko iyo abaturage bakuye mu byabo bagahunga ndetse batabona n'uburyo bwo kubaho neza no kwivuza, ibi bikaba byaratumye n'ubundi impfu zikomoka ku ntambara ziyongeraho 5%. Abantu benshi bakomeje kugenda baje mu bihugu bigiye bitandukanye bahunga ibyabo, ndetse n'ibisasu bikoreshwa n'ibihugu bigiye bikomeye, ugasanga aho bagiteye kugira ngo hazongere hagaruke ubuzima biri gufata imyaka n'imyaka. Mwese muzi Hiroshima na Nagasaki, aho igisasu cyatewe kugeza n'izi saha hakaba havuka abana batuzuye. N'ubundi bikaba bikomeje kugenda bibangamira ayo mesi ndetse n'umuryango wita ku bumwe ndetse ku buzima muri rusange. Ibi byose bikaba bigaragara ko iyo ibihugu byumvanye imitsi, ingaruka n'ubundi ziza ku baturage. Leta ya Thailand ikaba yatangaje ko igiye gukomeza kurasa ndetse nta no guhagarara, mu gihe Cambodia nayo itasaba imbabazi ngo ipfukamire mu kibo wayo. Ubuyobozi bwa leta ya Cambodia bukaba bwatangaje ko iyo umuntu agushotoye akoresheje amagambo, umushotora ukoresha amagambo, mu gihe kandi Thailand yashotoye Cambodia ikoresheje intwaro, ndetse nabo batangaje ko bagomba kwihagararaho ndetse bakirwanaho bakoresheje intwaro. Iyi ntambara kandi ikaba ikomeje kubera muri utu duce, ndetse Minisitiri w'ubuzima muri iki gihugu cya Cambodia akaba yatangaje ko abamaze gutikirira muri iyi ntambara bamaze kubipfiramo atari bakeya, mu gihe Minisitiri w'ingabo we yatangaje ko mu gihe Cambodia yafataga umwanzuro wo kwirwanaho, n'ubundi yagerageza gukumira ibitero bya Cambodia. Leta ya Cambodia ikaba yavuze ko Thailand ariyo yafashe umwanzuro wo kurasa mu bice ku butaka bwa Cambodia ndetse ikanavogera ubusugire bw'iki gihugu. Mu gihe kandi Minisitiri w'ubuzima muri iki gihugu cya Cambodia nawe yahumurije abaturage akababwira ngo, akaba yatangaje ko bagomba gushikama bagakomera, ndetse ibi ari ibihe bibi, ari ibihe by'umwanzi, ariko batagomba gucibwa intege n'ibi bihe bimeze bityo. Mu gihe yabibukije ko n'ubundi muri iyo myaka twavuze haruguru, haba no mu 1977 nabwo iyo ntambara bayirwanya bakayitsinda. Gusa uyu munsi ntabwo ariko bimeze, kuko mu Thailand akaba ari mu kwaha kwa Amerika
ndetse akaba mu kwaha kwa Israel, kandi abangaba bakaba ari bakirimbuzi. Mu gihe kandi nayo Cambodia nayo ifite nk'umurusiya ikagira Korea y'Epfo. Ibi bikaba bigiye kumera nk'isibaniro hagati ye kugira ngo ibihugu bikomeze bigaragaze ko biri gufasha ndetse no kuba byagaragaza ko biri mu nzira yo kugira ngo ibibazo bikemuke. Ni mu gihe kandi iyo ibihugu nka Amerika bigiye gufasha igihugu runaka bicyoherereza ibitwaro bikomeye cyane byo kugira ngo bakomeze barimburane, bakomeze barwane. Aha abaturage bakaba bari mu kangaratete. Umuryango wita ku mpunzi ku isi ukaba watangaje ko ibi bidakwiye kugira ngo umuntu ajye atekereza kurasa arasa uko yiboneye mu gihugu kirimo abaturage. Antonio Guterres uyobora umuryango mpuzamahanga wita ku buzima akaba yavuze ko ibi ngibi bidakwiye ndetse n'ibihugu bigiye gufata iyi myanzuro yo kubyuka byarashe kuri bigenzi byabyo bigiye gufatirwa imyanzuro ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi isi yose iba iri mu kaga ndetse n'igihe cyose uba kuvuga ko umuturanyi wawe yaba aguze ibitwaro bikomeye cyane nta n'ahandi aba ashaka kuzabyohereza ari mu gihugu cyawe. Ni mu rugero kandi nko muri Afurika ibihugu bigiye bitandukanye bijya bigura ibitwaro ariko mu bundi bikabigura mu buryo bwo kwihimura mu bihugu by'ibituranyi. Iyi nzira izacika ite? Ese ni gute abaturage bazava ahantu? Nk'uko bisanzwe ni ku mutekano, politiki na demokarasi. Amakuru yacu nakagaruka. Aha hari ku ntambara yahuje Thailand ndetse na Cambodia. Amakuru ndetse na update nako kanya. Murakoze cyane kudukurikirana, mugire ibihe byiza. Tubararikiye kumva video ziri bukurikire. Amahoro y'Imana.